baay'ee maqaa keenya dhaatanii saba kana dhaatanii manaa ba'an deebi'anii manatti hin galle. Nuti waan goonee fi waa gochuuf illee hin dandeenye. Kuni baay'ee na aarsa, baay'ee na guba, baay'ee dhugaa baay'ee na guba. Amma garuu waan gochuu dandeenyu wanti xinnoon tokko immoo jira. Namni kun nama jireenya isaallee jireenya qananii jiraachuu danda'u. Nama ijoollee afur illee qabu. Nama hojii gaarii illee qabaachuu danda'u. Nama jireenya anaafaati jiraannu caala nama jiraachuu danda'u. Garuu jireenya isaa hunda dhiisee jaalala saba kanaaf qaburraa ka'ee duratti of laate namni kun. Nama kana lubbuu oolchuu hin dandeenye silaa. Maal taane seetan hundumti keenya intinaa jaallannaa innaa Oromoo jaallannaa innaa intinii girgirii qofa taane dhugaa. Viidiyoo poost goonee boonyee boossisuu waan akkasii waan dhuguma sabboonummaa waan dhuguma namummaa gaafatu irratti hin argamu. Hundumti keessanisti daa'imoota afur kana namni kun maqaa keessaniin du'e baay'ee maqaa kootiin maqaa keessaniif anaaf siif jedhee du'e namni kun. Ijoolleen isaa abbaa malee guddachaa jiru. Haadha manaa qaba. Hundumti keessa waan dandeessan birriin dhibba guddaa. Ulfa ji'a torbaati shanaffaa ulfa ji'a torbaati. Ilaa dhugaa rabbiin isin jedha. Namni kun maqaa keenya maqaa dhaawwa Oromoo maqaa dhaateet manaa ba'ee du'e. At least isa lubbuu oolchuu dadhabne. Hundumti keenya waan dandeenyuun biraa dhaabbannu. Muubee akkaawunticha bane. Warri kaashaappii qabdan kaashaappiidha. Barsiisa WhatsAppidhaan na ergi sama sirreessite. Barsiisa na ergi sama barreessite. Warri zeelii ta'e zeelii akkaawuntii Itoophiyaadhaan birrii dhibba birrii 5 jedhina. Hundumti keessan waan dandeessanii nama kana bira dhaabbadha. Dhugaa rabbiin isin jedhani hacaaluu booda baay'ee ani ijji koo boo'een beeku. Dhugaa rabbiin isin jedha. Eddan like nama kana argee dhugaa baay'ee saatii afuriif manaa ba'uu dadhabeen boo'aa oole. Garuu boo'ichi koo omaan godhuuf isaaf. Kunoo like diraama 500dha. Akkaawuntiin ammaa diraama 500. Galatoomiyaa dhooqu Aminaa koo galatoome. Diraama 500. Birrii Itoophiyaatiin almost amma diraamni 500 kun let me calculate. Darajeenis 500 dheera galatoomiyaa dhooqu. Gara birrii 70,000 500 galatoomi. Hedduu galatoome. Ulfaadha hundumti keessan kamuu Hedduu galatoome. Dhiifama bakka kiyya nama gashaa hirribina qabeera nan ba'anii anallee naaf erga akkaawuntii naa erga mubeen naa ergi maallaqa Itoophiyaa birrii 30 nan gumaachaan illee nan baadhiifama. Galatoome. Si jaalladha. Ayyee jabaa sa'aatii deeme sa'aatii 6 darbeera. Egaa gootni hinduu jira ilmaan Oromoo hundi keessanii waan qabdaniin gumaacha goonni lubbuu nuuf laateera nuti immoo ilmoo isaa guddisuun dirqama keenya ilmoo isaa hawaasa kanatti dhiisee deeme waan qabdaniin bira dhaabbadha. Egaa isaas lubbuu isaa nuuf haa maaru hunda keessaniif jabina isiniif haa kennu garaa nama nyaata jabaadha isiniin jedha horaa bulaa nagaannaa bulaa. Mubeeti immoo akkaawunticha naaf erga yookaan barsiisa naaf ergaa isinumtuuyyuu. Footoo kaafadhu kunuun. Yeroo tokko naa bane iskiriishuut godhadha naaf haayee. Ilaa hundumti keessan kan iskiriishuut godhadhaash. Warra Ameerikaa jirtan kaashaappii zeelii akkaawuntii kan Ameerikaatiin ni gaara jiru hundisaa. Inni godha ammoo warra Itoophiyaatti galchuuf. Kanaadha manaati akkaawuntiin immoo. Waan kirkiriin qabne namoota qindeessitanii gurmeessitanii eessaa fiddanii nu akkaawuntii nama 5 hin beeknu akkasiin hin jenneef akkaawuntii haadha manaa isiniif hin dhufne. Hojiin keenya qulqulluu akkuma kaleessa hin gadda. Warri immoo giiftii keessaa qabdan laayif goolii nu rukutaa namna dhufu. Let's go. Hedduu galatoomaa warri ammaa kennitan rabbiin isin bira dhaabbatu madhaa maatii keessan bira dhaabbatu. Duniyaa akiraa sinaa badhaasu. አንድ ልጅ በአማርኛ አስረዳኝ እያለ ነው። ላስረዳው እዚህ ጋር አፋን ኦሮሞ ለማትሰሙ እዚህ የተሰበሰብ ነው። አንድ ወንድማችን
ቦባቴ ኦርጌሳ ይባላሉ። የኦነግ ከፍተኛ አመራር ናቸው። በጣም የተማሩ በሀሳብ የበላይነት የሚያምኑ በሰላማዊ የፖለቲካ ትግል የሚያምኑ አንድ ትልቅ ሰው ናቸው እና በጣም የተማሩ ሰው ናቸው እና ባለፈው ባልታወቀ መንገድ ባልታወቁ ሰዎች ባልታወቀ ሁኔታ ተገለው ተገኝተዋል። እዚህ ጋር በፎቶ ላይ የምታያቸው ናቸው። 4 ልጅ አላቸው። 5ኛ ልጅ ደግሞ በመወለድ ላይ ነው ያለው። ይህ ሰው አብዛኛው እድሜውን ለኦሮሞ ሕዝብ ትግል ነው ያሳለፈው እና በዛ ውስጥ የራሱን ህይወት የራሱን ኑሮ የራሱን ስራ ትቶ ነው በዚህ ውስጥ ሲያልፍ የነበረው እና እነዚህ ልጆች ባለቤቱን ጭምር የሚኖሩበት ምንም ነገር የላቸውም እና ልጆቹ የሚያድጉበትን ነገር ለመሰብሰብ እየሞከርን ነው እና መርዳት የምትችሉ መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች እዚህ ጋር በተቀመጠው የዜሌ ካሻፕ እንዲሁም የኢትዮጵያ አካውንት መርዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋንቶ ኮባይዞ ማልጡና አርሳ ሴተን ነምኒኩን ነመ የከተኮሌ እንቀብኒ ነምኒኩን ነመ ኦሮሞሌ ባይኤ ፈየዱ ደንደው ነመ ቤኩብሳኒሌ ባይኤ ደርቤ ዴሜ ነመ ላይክ በከ ዴሜ ሁንደቲ ነመ መታ ኦሮሞሌ ኦልቀቡ ዱጋ ረቢን ሲን ጀደ ነመ ዋዱበቴሌ ነማ መንሲሱ ደንደው ነመ ቤኩምሲሳሌ ብያፍ ዳዋ ተው ነመ ሀሜኘሌ ዱበኒ ነመ ተስገቢ ቀቡ ነመ ነጋ ለለቡ ነመ ኦሮሞፍ ነጋ ለለቡ ዱጋ ረቢ ከነና አርሰባ ኦቶ እዶ ቶኮ ታኤ በለው ነመ ጄዱሌ ሚቲበር ነመ ላይክ ነመ ቀሮሜ ሰበሳ ቀሮም ሱፍ ተታፈቱ ዱጋ ነመ ጠብኔ ሚቲበር ዱጋ ረቢ ኑቲበር ረኪኒ ኬኛ ነመሌ ጠብኔ ነመ ጠብኔ ሌም ቤክኑ ስሪት ይበር ዱጋ ረቢ ነመ ሀሜኘ ሌም ቤክ ነዲበር ዱጋ ረቢ ሁንዱምቲ ኬሰን ዋን ደንዴሰኒ nama kana bira dhaabbadha hundumti keessan waan dandeessaniin as keessa galtanii waadaa galuu dandeessu ani amma kana nan gargaara ani amma kana nan godha jechuu dandeessu hundumti keessan warri nama kana gargaaruu dandeessan warri waa gochuu dandeessan በሲቢኢ ብር 50 ሺህ የኢትዮጵያ አስገባለሁ ሙቤ ጉዞ ወደ ወሎም ላይ ነበርኩኝ በትግራይ ሱዳን በተጠሉትም ላይ ነበርኩ ሁሌም ከጎናችሁ ኦኬ ትክክል ወንድማችን ጀግና ክበርልን ትክክል ነው አውቃለሁ አሁን ነው የሚያስገባው እግዚአብሔር ይስጥ በጎደለው ላይ ሙቤ እንዴት ናችሁ? ሰላም ረቼ ሰላም ናችሁ? አለ ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም አስሊ ስለማል ሰማና አማን ናችሁ? ሰላም አማን ነን አለኛ ስገባ እኮ እንዴት ተቀምጣችሁ ነበር እና ሙቤ በቃ አስገብቼ ደረሰ ይልክልሃለሁ ችግር የለውም እሺ እግዚአብሔር ይርዳችሁ እናንተ አሜን ጌታ ከአንተ ጋር ይሁን አሜን አማርኛ አላቅም ጌታ ከአንተ ጋር ይሁን ወላ አማኑኤል ማለት ከጉዞ ወደ ወሎ ጀምሮ ከዛ በፊትም እንደገና ደግሞ በቀደም የትግራይ ሱዳን ላይ ለተጎዱ ወገኖቻችን እርዳታ ያደረገ የነበረ ነው። በጣም ጠንካራ ሰውና ወንድማችን በጣም እናመሰግናለን። በጣም ነው የምናመሰግነው አማኑኤል በጎደለው ላይ እግዚአብሔር ይሙላው እግዚአብሔር ያግዛችሁ አሜን እግዚአብሔር ያግዛችሁ እሺ ለወርድ ሰላም ነው እሺ እናመሰግናለን አይዜ ቁርአን ሶዶሚን ፋኑ ታይመን እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ልንገራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር ደሃን ወይም የተቸገረን የሚረዳ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል ደሃን የሚረዳ ለእግዚአብሔር ያበድራል ነምን ህየሰ ገርጋሩ ዋቀዮፍ ሊቄሰ ኡጋዳ ያ ሶዶሜ ሶዳ ማልጀ እንግልፋ ቁርአን ማልጀ ቁርአን ነው ቁርአን ዋን በእን ደረሳን ጥጥቆን ፈሰረና ያ ዋን ከም በእን አካት ይዛ ጥልቅ እንጀና ያ አካ አው ኤጋ ስክሪን ዲስካጅሩ አካውንት ኢንፎርሜሽን ነም ስክሪንሻት ተቀብለቱ ሲ ኦሶ ፉል ስክሪን ኤግ ደኒ ጋር ነው ተፈታ ነም ያራራ ተዋንደ
ummata keenya ila nuti afaan qofaan koomenti maan emoojii boo'ichaa kanaan boonna yeroo baay'ee wanni kun sirrii miti. Wanti asitti wal geenyeef hayyuu Oromoo ka guyyaa dhiyoo halkan hoteelaa fuudhaniitiin gommaan duubatti hidhanii ilmaan isaatirraa ajjeesan. እና ደቤራ አራት ደወለሜ ኦኬ ስላ ኦሶሁም ነቀባን ጉማ ባፈና ኑቲ ቦዩ መለ ጉያ ለማ ቦነ ጉያ ሰደፋ ጨፈሩ መለ ጉማለ ባፈታን ጅሩ ዱጋለ ባታን ጅሩ ወንቲ ዳንዴኑ ካማምኑቲ ካሉ በከ ጉማ ባብሉሰን ለገሉቡ ከኛ ሶዳን ዱጋ ባሱ ለፌገ ሁምነ ዳምነ ወንቲ አመጎሩ ዳንዴኑ waan xiqqoo walitti darbinee ilmaan isaa kana haa guddifnu. Ilmaan immoo yoo jaallachuu baanne guddisuu hin dandeenya jechuudha. Eenyuma olittuuyyuu ilmaan isaa guddisuu hin dandeenya. Silaa gaafa goonni si biraa du'u atillee ajjeesuudha qabda. Dhugaa isaa baasuu qabda silaa akkas ture. Namni kee gaafa sirraa du'u gumaa baafachuu qabda tureeyyu.